Ti Masakbayan. Papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Naruko nga ayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Umaykan pari James, inta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. Adda ngamin mga ayab kanyak nga agaway rin pari Alan. Isa masapol ang malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken ngamin na makasapulak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y ngamin na giti babayadan mi. Hunay mata. Kalaat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat matan pare. Anya ti ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapod na. Sa anak pala napan pare. Anya? Ay na pare. Ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpadoktor ko. Ay na pare. Di mo yalang-alang dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalik ta iti apo. Ipadas ta lang iti imbalakat ni doktor nga ramidag. Sabay ko mga rod. Tasan ako maaaring ti sakit dagiti matam. Sabay lang ako mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho kamatlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwer-pwer sa lagi ti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid ang anak ko. Kung ti doktor, nagbakasyonak palangin ti trabaho. Kan andarag iti vitamina nga inisita na. Naiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una na, kat agyamanak ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani din na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itidanom anak ko. Awan samat tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paulo dahil dyan ton madamdama. Ala ni tatang, day taman o. At dali tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit din na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta ma'am. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay iti papanamo iti eskwelaan. Wan tatang. Ngamusan kumamot akasta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakaasilang aruden. Ngumkasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na jay.
Di mo pagparikutan na ita abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka malatan ditaw eh. Sana balay, kabalan mi mag. Ang mga no nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwersa ka ah. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Abay aya. lima mi isan ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo, mariknak analami isan ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo paila panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputa awanan trabaho. Kat day to ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak ta anak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunaamot iti dayta. Wala, gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak diti restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapod na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa eh. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat ta negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adakas siya negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdeng ako. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasjay akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat dagiti anak ni. Iso ang mapanak ag trabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradon nga damastrakak. Awan tumutan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sa amasyain. Iso baset tinadeliveran may. Hanggang sana balay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumad namin ti kuna ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't ti maramida. Gaputa desisyonan na mo't tandagita banag. Pasensyakan ba kayo? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapos saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesiled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman akparehalan. Kung may kaadagos, itay inawagan ka. Kasano, nagtanagak iti ibagam nga daka dito'y bar. Anya ti aramidam dito'y, idin to tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidak pare. Kas na diyakon mapagsusurot na itar aramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawan. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Paginom takik di. Tapno makalipatak ito oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun yung sangak ko. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Uregas ka sa no, malipatak ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensya ka, yun anak ko, ha? Sige, inako niti silid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Diyak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga roden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga roden anang rabi Di mi mo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack mo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E din to tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Di yu baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudon mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akong kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay ngamin. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako di ti kasto a sitwasyon mi. Awan na arudan mararamidan na para kadagi ti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno adaigupan nyo asabaw. Kan makaginawa tarik nayo. Agyaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigrigatan na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat ti kastoy ang nagbanagak. Panagriklakat agmay sa akon. Adula, amin dagita nga ibagbagam. Makauma ti kastoy a biyag. Marigatan ako na yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gapu tayin inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw mo ti panakilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim ko, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna dagiti agad-adal nga ang nakta. Asino pa ti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti Kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaang kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyom no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga di kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Huston, nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsinlong bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na, adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Mabalbalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo iti syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya, Melody balasang ko. Nanang, maawatan da kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti Kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James? Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody? Wan pare alan. Pinalubusak latan nga uray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Mala, palubusam latang aruden pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi ato. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duwang anak me. Wan pare. Umay kang aruden. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito yung parke inton maminsan. Agyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang,
mabalin. Di ka lakuman pumumpanaw diti balay. Diyak kumakayat nga umadayaw ka kada kami. Nang runag at kastanti ka sa saad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapol nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadan. Saan nga umdas ti mapaspastro kan ti basit a negosyo tayo? Gapot a dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mo't day nga agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para mutlaang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kayo't amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo kenkwana. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, dayta ti arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka dinibelo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganak? Sige, Melody. Diyos ti mang tarabay kan ka iti sa dinuman apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kaming kiniading ko. Da kayo ngay ngagkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitam ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin ano mo't lati umawag ngayon kayat na. Bayan nyo tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din. Mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko. Ken amangan numaladaw kayon ang mapaniti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat yung mawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlata. Saan ka naawat iti nagaplayak? Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga Roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye! Ay, una yun tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't ka
katulungan iso nga daak ditoy. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakat. Agan anad ka dita ha. Ngam namarigatan ka. Agawid kan diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatag na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pa ilay bagbaga day ito'y abanag kinitatang ha. Tamangan no ad nga gliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Gusto ka din ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subjecta. Agkita tantulangan ito malam. Agkuyog tanto nga agawid ha. Wen, manong. Oh, at to yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno di aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyam anak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti dalag ti asawak. Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't nakla nga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod mga Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson maklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit anak ko. Talaga adya akong makakita nanang. Awanan ser-serbik. Di ka kumaagsaw iti kasta anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kahawak lang amin unay ti kastya nagpanakak. Panagritnak. Ket agmay may saak. Awan ka diti mang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawain. Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadenden na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo. Apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupod no ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat adday gam na basit abag.
nagturong iti balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw kada tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape man ako. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyaman ak nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nana. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyaman ak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok ti inluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rudta kas nga agpaiso na na. Kas nakon, di kag panunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Sika ka din day ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ang ustomat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asang putan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Narukop nga ayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, impilit ni Melody tinagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabali abangir, nalidayan mat dayonis kan JR. Gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan agtrabaho. Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laan ni James. Gaputa na sa una kaninem niya agayam na, nga awan pa iti sigurado a pagtrabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni nem niya, gaputa na pan ni Melody, iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Narukop nga ayat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day taparikot mo. Nemya, Jaking gagara. Agsangit ka matan. Kan, agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada ki di syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lata nakasta. Ibagam no anya tinapasamak.
Diya ka mo no kasano nga ibagak dayto iti pamilyak. Nangro na kadagtian na ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Diya gagara, friend. Iso nagawid at takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko, ana. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan daktumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemya. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta ana amuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Diyak kaya may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko, ana? Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko kenkwana. Diyak maawatan. Anda ka di parikot. Ay, dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta dakayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Ha? Anya ti kayat masawan ang mapaspasamak kan kwa na? Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiarikrik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anyat kaya ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko maanapasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawan. Isungarod ako nakapaliiwam. Palutputam kit di. Nupod no ti atap ko wano saan. Anya ka diti ko nang maibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasao. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasao no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawag. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman ti naidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat.
Iso asumurot akon iti ama ti sikog ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak ko maanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo, anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po iti kasya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tinaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakal kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkapsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Katulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Ngam, apay ang pinanawan na. Nagsakit parialan. Nasakit. Anya ngay nga ro, pare. Kawanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay-samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kastoyan ang banagan ti pamilyami. Kas na ti kabalan ng srangawan. Kasapulan nga awaton ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Panya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kastoy ng palakam ti gayem mo ka na kami. Lupay saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan iti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya.
Dito ti kapem, tatang. Inyigan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Agyaman ak yun anak ko. Apaya kaslan naliday ka? Ada ka ti parikot mo? Tatang, talaga ka di ang marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatid ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatid iti anak na. Kidawak ka na kayo nga kapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idaw-dawat tayo langan. Masapay lang kumata makaamiris tumutlaang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay lang kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsawi ti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo lakuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka na giti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyag ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta kapanunutam, anak ko. Bayam, ikarigatak ni mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba alag? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanit ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaybaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanyak. Naglakakan ko ana ti panang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimod kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat di makunak. Agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kas ti tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito'y sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsapulan. Apay ka din, anak. Ada masapul yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanak. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ka di ita kat di mo pala naiwak si ti inaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatak. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payin tabakim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan tagpanunot na. Maladingitan ako na Iti kastyo nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Addan tulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak na nang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patibkar itiriknak. Pagrabangak day takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka.
Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka din iti kunak, apang ipanakkan ka? Lemya, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapo iti bagbagam apapananta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen, kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James, kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody, kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody, apanawan na dagiti agaama. Gapu iti dayta, kas taunay aliday, tinarik na dagiti agaama. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Wen James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ro, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Diyak lang pagarok ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse na kayan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaan dito eh. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anya nga iti planong ita. Agawidak pa'y. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yun ti busbusan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmaymay sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, lumapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmaymay sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, pagyamanak ka na giti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon.
Makumikom kayo mat ngamin ag-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga oray nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saan na masapul ng agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun anak ko. Ni kagdanag. Diyo ka di mapansarungkaran ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarungkar da dito balay. Akadwa na nagiti kakamsatyo. Mapan kaming tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itaka ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang. Di iso kuman ti umay dito balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon ng ibagbagak kada kayong agkabsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahik ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na, pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu-atulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko kin ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit iti espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo ti ta cellphone baw. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayo mo't gayam ita si Dagnanang. Kitkitaan nak mo't gayam. Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kaguranak ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang. Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanakan anak ko. Awisek to diti balay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serret na ka dagiti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabitlang, inakayaban dagiti ubing. Kasla, kaano lang pinanawan kayo. Katsapay ko tama pakawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat konti kas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tay nak ibaga kada JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta dito salas. Kailiw ko idan ang makita kan maarako. At ti merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Uwin ngagpaiso, Nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta ka anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa ita lang anak kasarungkarak ka na kayo.
Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di nasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na tikas lang nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandak. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga kada kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kan kuana. Angam ket de, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Ure kas di tinaramid kanyak ni Melody. Jak mat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anyapay tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan ba't siguro ti makunan ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kan na. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak amin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapo iti kado dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Nasayat matanda ka, tapno anda customer ko. Ay, katuan na. Awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, alaki din. Sumreg kan ita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibay-bayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka dito lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakang kangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungat da kita. Ket no mabalin, si kamat ni awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayam kan kakabagyak. Kan may isa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimat lang aparakan ka? Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat siyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James. Agnervyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabit lang nga. Ayam magdananang. Kasta mo dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Ay, at dapat kakuyong mo nagawid anak ko. Isu ka din dayta ni Rowena. Nanang, iso.
Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak amakaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabitlaang mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa po, kada kamot gaya mong dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mata na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday, iti relasyon dakin ni tatang mau. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Immasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, asumarungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa, Eunice, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kuana. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asanga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kinitatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod takasta. Diyak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka dagiti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam kadakwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la ko mata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Eunice, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem no naimas. Sakman lang ang ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala.
Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata mong gustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pare James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agor nung kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Kat agking kinawatan, kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol ang maamuan na, pare? Sarabali. Naragsak mo ni Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan na saya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng. Nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yun, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito'y balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kaminton. Anya, kayat mo asawan. Wen, Lemia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agor nung kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti ibagam kanyak. Naklaatak iti dada nga imbagam anem ya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindublian kanyak. Wen gaputa addan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pom nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subli tinapalabas. Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinaking kasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawa. Di mo kumapanunutan lang iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadag iti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang nga agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Jak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka diti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Amak na ita. Di mo kumakunaan. Amakibibya nga kada kayo kini James. Rowena. Anya ka diti kayat mo nga ipagka?
Namuak ngamin, anak iwin naswas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak dahi tayo bagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin naswas kan kenkwana. Malipatan naktumat laang ni James. Diyak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan. Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. Diyak mo, Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam rombang nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramida. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin naswas kini James. Kaya't ko laang amabukal man ti pamilya minemya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mon ti makisinubyan kini James. Saan pay? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay ababae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada. Itatanapig sa kapay. Pangasim ko, mamot, anak ko. Labanam no anya ti madi amarikreknam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka day. Husto kayo, nanang. Nabalag hindi agundaway. Gaputada ni Rowena anangan anding ay kanyak. Malaksit ka na kayo. Ngam awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak gapukan ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputada na kita anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dahi tingin naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patya kasaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak, kayat mi kumamat ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagiti napaspasamak. Kan may isa, ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kiniyunis. Nga oray makumikom kami iti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak ni tatang. Anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat, sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pay lang ni tatang. Isung umay kayon.
Tapno makapagsarita kayo ang naimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo iti ayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko diti balay? Agyan kami ditoy. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Naruko, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apaikasarkan ka. Ladingitak, Melody. Ngayon panakunak, naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Gaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlatan dito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasang ko. Ni James nagdesisyon, iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simrekan da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samot kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no anya man ti mapaspasamak. Sige nga rod, nana diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada atata. Ay, hanggang naladawan ti amin. Saanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputan na ibaw ingan ka ni Rowena terik nana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ani James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipon na dan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramidan nyo. Apay nga nyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabaulan nyo ka di, ti makikadwa kadatatang kan Auntie Rowena? Eunice, JR, siyak ti rumba nga ikasar ni tatang nyo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang.
Ita lang amin miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka din, no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kayat may mat mapasamak kumaday ta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Addan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga addan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sa baliitan ti ayatan na. Daladawan ti panakaamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga akastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pabasulan unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numayad ayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalaangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagi? Gaputa siyakmat laang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin ngay asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. So adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay ayaten ka unay, Rowena. Ay ayaten ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yun, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda iti sa bali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Adda komunikasyon mi. Gaputa pa sa raik kandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram? Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lakuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam itilaksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti day ta nga imbagam. Wan Rowena, kat panaknakak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan James, naamiris ko ngamin asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyaman ak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Wan ngagpaiso yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wan mat tatang, Auntie Rowena. Ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Isu ano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko.
Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasayat kami latta, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbarit ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Ngamda kami kat di ti rumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kanipay lang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang tay pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsak akong. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anatnatan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pa'y. Sika ka di da ita, melody balasang ko. Wan nanang, siyak da ito'y. Apay, saan da kun ama ilasin? Dispensarum kong babalasang ko. Diyak ngamin una yun makaipasir. Kasta ka din, nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumreka. Awan nga rood. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko ngamin anakapsot kayo, nanang. Iso nga imayak. Kan, alaak matanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputa naragsak beteng tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka langan dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala ngamin imay ko ginatang dito'y isungan daa. Nairanamot na nakita ka. Di ka man. Kanoin libre nakpay ngarod iti merienda. Basit lang dayta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputa na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsakak. Gaputa na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Kan agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag dayta, Melody. Kasta napimpintas matlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-im penam asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito'y mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami tatang. Kailiw may matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda napatag nga ibagami. Anya da ita? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kayat mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami mo't Okay lang kadikada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Ay, makapasuron mo't ni Bernard. Kung anang nga ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Hello? Anya? Apay nga dada dita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, nanang!
Da kayo amin ditoy. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, jak mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jak ninamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Gusto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto da itan. Hintay kat mga nun. Taamangan no agbaaw dagitin ay sagana nga adu amakmakan. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas na pauluan. Narukop, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.